Maharaja Pordikisu Derbani Dagimung bai Abono Puila edisi Hapangni Khlaijakha Khumlungo Khlaijakha World Press Freedom Day aba hakena asala February jaka October thumnai rokni bagai katalke sanamjak media room te edisi Hapangni Bwkhaktwi kisasung media house no bakjakha press jacket sati katar musungui pandano chengi rukha edisi ni CEM musangpuno jundra jomatia nare motomungi manjaka edisi ni MDC Deputy Tripura te Khumlung Press Club ni secretary Ranjit Devram akosong Khlaijakha hambai te oro phai manjak chini CEM TT edisi borong ganang bunno channel jomatia no Khlaijakha hambai te hambai iro phai manjak nai joto chini press media ni secretary president jara tongnai borong nang Khlaijakha hambai tini ni salungkha World Press Freedom Day जों साइमानो जोंनि प्रेस मीडिया रो जे फंडामेंटल राइट दंमानि अ फंडामेंटल राइट दिनैनि दिनाव जों मानो जों लुबै मानो दिनैनि साल जोंनि प्रेस मीडिया रावनि बागै बेलायखिना गाहाम तामनिबा बरफ जे फ्रीडमनि सामुं दानानि बागै कायसा जे सुजुग मानमानि नरनि जे कलमनि पावर दिनै जे फोरोंमानि असालुंखा दिनैनि साल असालनो जों रोगै चिफ प्रेस मीडिया जारा तंनाय गदबोद मा खायनाय कारण जों कायसा इंडिपेंडेंटली सामुं तांनानि बागै एवं फ्रीडमली सामुं तांनानि बागै दिनै चिफ प्रेस मीडिया राव सुजुग मानो दिनैनि सालाव अब एक दिन बेंगलिया सारा मीडिया जखन यूनाइटेड उखा जखन बिनी राइट फंडामेंटल राइट न सानका अबनि परिस्थिति नि अ दिन न जों रोगै मानो चिनि फ्रीडम डे नि चिनि प्रेस मीडिया नि बागै नगां सारा मुसुमो दिनै सिमी नरबो खावमा संनाय नरबो इंडिपेंडेंटली सामुमा तांनाय नरकनि जे रिपोर्ट जे कलेक्शन खालामनानै को केबनि बिरुद्धे खायावै नरक गाहाम खोरंख्ले मा सुइनाय गाहाम खोरंख्लाय नरकनि न्यूज न नरक प्रचार मा खालायनाय एवं बेलेखा हामबाय चिनि टीटी एडीसी नि सीएम जे उद्योग नाखा जे चिनि टीटी एडीसी गवर्नमेंट जे उद्योग नाखा चिनि प्रेस मीडिया रावनि बागै कायसा बाहायखाय इंडिपेंडेंटली सामुं तांनाय चिनि ऑफिसनो अमाहायके सुजुग सुविधा रयखा नरनो कायसा इंडिपेंडेंटली सामुं तांनानि बागै आबो चिनि टीटी एडीसी नि चिनि सीएम नो बेलेखा हामबाय मारबो एवं चिनि प्रेस मीडिया जारा फायनाय बरनबो Khlaijakha हामबाय दिनैनि सिमी जों मावान सुबनाय जों फ्रीडमली जों सामुं तांनाय हिनि आं बेले करक सागला आबनो साना मुसुमु जतना मुइस खायो दिनैनि सालाव जारा प्रेस मीडिया तांनाय जत दिनै गाहाम खोरंख्ले सामुं तांनाथों दिनैनि साला नरनो मुइस खायो जाते फ्रीडम रिजर्व नरनि जे फंडामेंटल राइट मानमानि आबो तेबो कुजु हामारि मानथों आसुन हामबाय पुर्न चंद्र जमातिया तियाव हायकेनो चिनि बांलावो जों खादुं खाजानि बिसिं पिनमानखा एडीसी नि एमडीसी मोजां देबुदि त्रिपुरानो तियाव हायकेनो चिनि बांलावो तंगो टीटी एडीसी नि आईसीए डिबेट नि पिउ मरन गोनां बिश्वजित सिंहानो तेव हायकेनो हामबाय मारबो चिनि खुमुलुं प्रेस क्लब नि Bwkhaktwi ओ जागाव फाइसावजाक किपा त्रिपुरा इंडिजिनियस पीपल प्रेस एसोसिएशन मथानि प्रेसिडेंट दाकोग्रा गौतम देबबर्मा त्रिपुरानि मथानि जत अजामारकनो ते फाइसावजाक त्रिपुरा फटो जर्नलिस्ट त्रिपुरा सब फटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन नि प्रेसिडेंट दाकोग्रा बीके त्रिपुरा ते सेक्रेटारी दाकोग अमूल्य देबबर्मा ते बिनि मथानि बररक ते वाहकेनो फाइसक पाइलियाना कॉर्पोरेट मीडिया फोराम केबनो नुलिया सेक्रेटारी बा प्रेसिडेंट फाइकनो हामबाय मारबो दिनैनियाव सालनखा थाजिं गरम गोनां चिनि एमडीसी सागा अबो दिनैनि बागै दालायखे जों कक्टमा थुंनाय रगनि बागै नांखकमानि साल दिनैनियाव साल
manui jeng balai ke hambai di kulpaya sini kumurung press club di Bwkhaktwi ang ese koroksa kok tuma tunai ngui tani hingkang ke ani chai mamani mote sini Tripura hasti ni lai bumawo kuno Puila sini edisi government ni sakhamung bai sini bubagra ni musung mani bai obo haike sini Tripura sa kok tuma tunai rokno wal press freedom de salo jeng obo haike ring mani opan lano luar dijak mani itu kok teman kehamrok kenaiman kena sini biu sahib sani cesta kaika kini misalo oh belai ke kaisa mukumo tongruknai lai rumau tongruknai kaisa bin rimano kuno government obo haike sai to ya ko je jeng Tripura media rok lenglanani jeng Tripura media rok sak ni hauso media news rohana babi o jagao haste edisi Hapangni Bwkhaktwi je equipment rok setup Khlaijakha o belai ke nangkuk mani o tini ni sal jeng je jak mani o salchani sanung tong mani ya jeng saimano dabungyo regulation o Tripura sarok thangchang mani jara chini Tripura sarok chini man haina truk man mani jara jeng chini khumulung press club no mankha abo state government ni approve jak edisi government ni approve jak obo sikon mikon kogya obo jeng kemai thangbai mani korego jeng thilai mani korego chini generation mutu narmai o salno on bagai especially ang hambai di kulpaya di edisi ni CM Sar Purna Chandra Jamatiano bini Dagimung bini musumung tongmani bagai jeng bini o salka no mankha terus kami jorarago obo simia jeng kok tuma tunai rogi kabang ma sikon mikon problem tongo chini earning ni kabang ma problem tongo kaisa kok tuma tunai nogo mairum kudui nogo rang puisa kudui baigo thokdana ni rang kudui abo haike balai ke kosto ke samung khai tongo jeng saimano piaba bosor ber bosor jengno state government hemlogui sini jengno use khaiga jengno samungo thepa ka chongmari jorabo sini piaba jeng tabule jora khai sokpaika chini kanani bororok chini khatuksa bororok tabuk edisini CM kha MDC kha EM kha jeng aboni bagai khatungo chini o sanmungrok salkoloma jora tei jeng de khatungui dongmani o san al press freedom de chini MDC sai thani chesta kaika obono tangi Khlaijakha ini ni chaleng khabo obo specially chini kok tuma tunai roni bagai o salo jeng tangai isi brum no palai ke jeng saimano kok tuma thangtani o gobama borok jokrok jago butok khri jago political party rok bai attack khai jago puthar jago emoniki jeng nugi mankha lai thangnai corona ni jorao takuk jitendro chini kana o kuri te bahikino takuk Indro kok Tripura bo lahar pati munggo kelai bo sungsano ya kalangka jeng borok kuni no ai 10 wi do ni borok to o professional samung khai thingai kabama to borok kabama jorano muitu khujago tia baji Tripura sarok ke khorok sapano muitu khujagia ti Tripura sarok kok ma thumnai rok thi thangang ke tabuk Robindra Bhavan duskango Agartala press club duskango kututi borokno borom khaijagia mutu khujagia nge nang ang thai thangmani jora yagulobo jengbo bo haino tungnai abo aro kuno sondeho kuri aboni bagai tini ne o uduk edisi government je uduk na harmani obo bukhukbai sai kulpaya obo hai hambai rejaknai jengo jorabo jeng khumulung press club te edisi government buskani jorabo chini Tripura kok tuma thumnai rokni bial eba jeng jal tongma rokno jeng thanchake baike sokomo laiman kebemong kabang maro khainai no jeng bai chini bisingo national laimong bai kaisa thamya saimong tongnai no abona bogui thangui jeng gotano saimano ro buseke posto khainai rok kebo khorthugui kok tuma seyo kebo khorthugui edit khayo kebo khorthugui sabung maina se ke kok tuma thumo মন্ত্রী রং লগি থাঙ্গো MDC রংনি লগি থাঙ্গো নেতা রং লগি থাঙ্গো খরক বসক জন্য চারে খরক বসক জন্য দুই খবসা নন্দি নিদে খরক বসক জন্য নবতিনি হাতি দাতম
ke aborok no saimannai jeng koktoma thumnai rok ni chinin saimano phirba taruk tongthongmani kebono chini o kosto rok no chini o khanangmani rok no taruk ni risi hapango turuk saiman rokha jengno ronani changka chini manthai rok no aboni bagai paithagobono specially hambai marabo chini kumulung press club ni Bwkhaktwi edisi hapangno specially edisi ni CM chini sarpurno chondro jamatiano oro tongtitino chini hasini gubagra Maharaja Khlaijakha bono bo hambai marbo specially bini o naimung obo chini babi dalai nangmani o samrok jeng tiasa chini bwkhawo tongnai asakno hambai jalan World Press Freedom Day o salo seng seni media rom seng inauguration Khlaijakha inauguration khaimani ya kulo seng sikomte ni bisingti panda somsalaikha panda o khaimanda thakha seni boramganan MDC Deputy Tripura Ibu Press Club ni ngui Secretary boramganan Rondit Department Tipani Presiden Ibu kebangma juda-juda ni association ni Presiden dan Secretary Roh Ibu Koktoma Thumnai sini ICT ni PO EU Administration sini Executive Engineer RT ni Ibu sini Official Team yo to phaimandan nyo ani blai ke pipe ya hamdama ya pharu ini sini bobagrani saksar mungbai oni wanso mungno jeng carona ni bagai jeng edisi hapungmo phaimani logo ne saksar kha hapan sini kebangma technical problem tomani bagai jeng di donani musuksak toimali ya khani bangai natak sana jeng musugo sini diprasa je Koktoma thunai rokno jotono sini edisi Hapangni Bwkhaktwi je manmani jeng cobanani tani ke sini diprasa ni mekhan kusuk karnai be sini Koktoma thunai ne ini sini ronai be sini Koktoma thunai rokno jeng kami am jayo jotono lai be silai lama kere te kere ini skol ni ବ୍ୟବସ୍ଥା hamya senggotono janja elakawo senggotono saiman phiaba media ni bisingti je punuk jagmani ke teibu jotono saiman hani bangoi boroni je Koktoma thunai roni je problem ngui tomani sengbo busiu sengbo sobanani musubu sini Bwkhaktwi je mansak sobanani bagoi seng sakharui butong sakar mani bisingti jeni jeng yapri selaikha jikam teni bising phana jeng oro rom sna laibe yapri selaikha oro joto jeni edisini news te nangmani equipment of jeng provide khaine o jagawo moni bisingti nongno je news rohojanai rok bebangna jeng provide khaine moni system jeng setup khaine already manai rok reading that poni chara to jeng je mansak jeng financial help khaine grant in act hisabe jeng khaine ni bagai kok salajak jeni Maharaja phaikang kene bo final di sonanai kaisa sikonte program khaimeni bisingti omo Khlaijakha jeng press jacket khaine je register tongnai borno je media house ni register khaijak boroni reporter rokno jeng tini provide khaine je mamani tei baki phaine rokno tabo khon khaya khotongnai rokno bu jeng next time borno royona get ani koimung tongnai nironi chubasu jeng glai nangu je jagao jeng saimaya je jagao jeng information maya obo nironi bisingti jeng siman ani bang nirogo jeno inform khlaigi sini samung tangmani rok bo daga derawui tong nirogo jeno information rodi jeng oro nukha kaisa jini jeng moitoma khailini jeng dorphani bangoi jotono wansomani thansa mangnai
joto janja samung bai जों दखानि बेनिफिट होनाय जानो जों सामुमा खायनाय जों महाराजा बारबार न सावो आं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नि आइडियोलॉजी बाय गथया हनै पाकिस्तान बाय याग्रम लायो आइन दिनि दायो नरेंद्र मोदी न मेसेनाय हाय हनै वानस खांके अमा इंटरनेशनल देशनि बाङै हामिया हायनि जों महाराजा बारबार न सावो जोंबो मा सलायनाय दिफ्रा मथा जादे गोबां मा दंनाय जादनाय गोबां मा दंनाय जोंनि edisi Hapangni tamung timung kebangma deramung tongoi mana joto parti ya sini di pramothani leader oni bisingo samung saya kebangma ngui mana anggu saya ngui mana tamane jeung boini mokhan kosol bai thangoi malaioi mbo bai chokran to khairi sini jeung khaya khaine om haike thang khai ke to sini to phani bangoi nung lo sungnai hamya nai nung bu hamaya angbu hamaya om hajaga thanglai ne hani bangoi nironi oma hayo rule tongwo je sini do phano songsana ni bagoi jo to ni sai ni yago na phan tong ini press freedom day o jaga sung independently sini press romno ya Khlaijakha gosna Khlaijakha je press media ro kobangma tokja upuja gu ini political class pro dokomana ये पहाड़ों ने बांगई को जों जिनि रंजित बाबू बुतांगो आफ्रो डिस्कशन खालेफ्रो जों जतो रिपोर्टार रंनि बागै को जों इंश्योरेंस प्रोवाइड खायनाय बा इंश्योरेंस खायनाय बागै इभेन मेडिकल इंश्योरेंस फांनाय मेडिकल इंश्योरेंस फांनाय आइ के बाने नॉन लाइफ पॉलिसी जेता दं माने अमा हायरो जों बाहाय के खायमा रोल फ्रेम माने यागोलो जिनि कमिटि बुताबो खाजाखा नि मीडिया ni role ni oro advertisement policy ni media policy sini edisio adopt mani ya golo bahke bono adopt kane boto committee ro decide kane committee decide kane ya golo jeng amono bu ব্যবস্থা kane ni bagai jeng Maharaja bagi salajak sini ronjit babu tamu sini dagutong butong ama hake jeng motamuti salajak ये तुम बनो बाहर के एग्जीक्यूट खाने थंग खाएंगे बहुत ज़्यादा चुने लीगल प्रॉब्लम तो टेक्निकल प्रॉब्लम तो अमन निरो ने गुस्सा ही जिगता ना निरो गुड तिनी गुस्सा साजे सुन खाई जे तो प्रेस फ्रीडम दे निरो गुड साजे सुन रॉय कलंग खाएंगे चुने बांग्ले बेनिफिट ना एडिसी हाफांग तुम्हारे मीडिया पॉलिसी खाई नहीं तो अब तो निरो ने गुस्सा ही जिगता बाइसिंग ना जाते चुने सिप्रासा रो benefit matang amasung ngai nini o media policy sung adopt khaimani yagulo kawama sini media o samang khai tanai ro jati problem ngia na tui tei sini edisi hapanggu problem ngia na tui o kai ni jenis na wan so lai ni kusang ya priselanya ang pai thawo poina ni musugu sini je sikinte program ni bisingti niro ma kobong mani niro khai mani bagoi melake hambai maya parfiu sini kuno arrangement no asuk kurina ang asuk sai maya ya pro salaina ha ekon je mani no niro arrangement khai le tongu bisa paithal program paithal go majawi thangbai di nge niro ni suggestion nangu sini edisi hafang ke sini di prasani bangoi sini media ni role play important ini do phano songsana ni bagai lei niro ni coba tunanggu niro jengo coba di bahike sini di prasar media o samkhainai ro benefit nai niro jengo suggestion ro di jeng sakhanai di sini edisi ni phan tomsat ni rang tomsat jeng bahai temat khainai na ama hailo jeng sakharnai eben sakhar gutong paithawa amon sani musuki Maharaja jepro khainai apro ini one time ya ini grand in act rona ni bagai Khlaijakha kongur apro ni go Maharaj di sonana bahai kerona goprona Maharaj pakai ke apro program ni bisingti ni robai ma lagi na leknya hambai kumbai